Ya, soifua manua fo ila sunga sau. O lo tu pe le foi ya fiafi fa pe nei ma lo le tautua di ele li ilo service. Ya fa pe na fo na fa talo fa tu ile pa ia ma le malu la tu fa tatu fe lo e fo nei tu la la fiafi. Ya di ele tu fa tatu tu fe lo e fo e tu sai tatu po klame masani o Lou Soifua Maloloina O lo o yo lava ao. Ma o le nei po kalame o lo o whaiwhai pea ona o le whesoa ni mai o le Better Drive Doctors and Better Drive Community Trust se ofisa for mai lea ma le Community Trust. Ia, ane ngata lea o le tātou leiti o nei o le Radio Samoa ma waiawa noa tātou te whailoa i whape nei. I lunga mo tā upu tau le Soifua Maloloina sui a lea taimi ma lea taimi ai o le ila alola tatum ta upu nei a fiaf. Ia, ma lor Soifua i pa i malu tumali i whailaunga e whape fo i sunga whawhia ngainga ma le malu i kale CSS. Ia, whape fo i tua sensina lo whape on tapua i mai i maota malawa. Mai se fo i o tupulanga talavou ma whaina mau mer tātou whasota inga nei tula fiafi. Ia, fiwhia lava tātou te tue whasota i fwoi. Tai lua vai aso ma tātou wheloi. Ai au anu whamana tatunai mea tā ua nei teimi. Ia, mana tua o loo whaau au pia tātou tuinga mo le tuinga masani na au tu sile whea tuinga le fulu, COVID, ma isi COVID tamaiti. Elo ma whaina whai i Better Drive Doctors i le aso tonai. Mai le iwal tau le awharsulua I le auli, lo whai e fuai nā e maua fo I ma le shopping voucher mo tamaiti pe a maua ia po lātou umalawe whai, ma tua lea na o tamaiti o tangata mātua fo I lātou e te tau wai o na whai o tau tupi pui. Whaaftai le tua tau moa nai mawhana whana fo I le au le lā nei taimi ia e le uma I al pese wha mai. Mea na tau wa o na whao ngāni au o nanga wai e a whia ngofia tātou I ngā singasi. O lo pesi nei vai tau. Le fia fo nei e so lulu o lo wha ngā solo e pia I a step classes mo exercise whapitoa I la ala I lunga mla I lalo ngai stepu. O lo whaia I ngā le mato ofisa le 19 Richard Pierce Drive I mangele a tau la tātua ngā le malai vālele. O asanga fua umare temi nei o a tolu nei vai aso anta mat o na whanga solo pe ia fiafi le proklame o le Health Challenge ale kalesia e whakasa ina le West I le sunga ya Reverend Martin ma le e kalesia o le autalawoula lai whanga solo la tu proklame temnei o onga whape nei ia ma whai e malatu ta alonga ma exercise o le television o exercise la fo e wha au yesto na I tau e se le manei fo o le tau mwhainga le kalesia le tulanga manatua o aso nei o le exercise lava ia le lei ato toa ia ma mea tau sami ma le maloro o tio o te se taimi pe a tātou whaasolo tātou mta upu. Ai I le aso lua se fulwha o le masina nei ia lasto na ipa u iai I le lima le fiafi tau le lima afala lima tau le iwa I nai East Tamaki Community Hall o le a whaatino I fo ia tuinga ina e free fo I ma whapenai whai fo I ma free health checks ia e mātou te e fo ina e fo I nai whawhiwhianga laiti ia ma whai e tau siaki whai fua ia ma whaatino fo ma tuipui pui e maua ia me tau sami lea fiafi e paiana e sua tuai ia talia su seisi lava ini nā taimi o le East Tamaki Community Hall, I believe, o nai le 244 East Tamaki Road. Ia, o mea nai tau na whamanata tupea, o lo whanga solo pe whai ne vai tem, awane I whaamelea na ia wanoa e whaatino ia mea haona whai. Ai, o te whiwhia vai whailoa tupea, nei masina pe ana tātou ia leo tau lata fui whai unga, ma tauna amata mai sa tatu ta vasuna te ni sa tatu no fo I le mta upu me tau tupu pui whana witi langa e whitu tonu I tina o
tina maula tu Soifua Maloloina sa e whaatau ina i le amatangan masina nei ia mea sa tātou wo atua i tu pui i whanawiti la ai o le whaiungan masina nei I believe la sa e le la lufu lima e toe whaamanatu e fōi le whaitu sanga le whaamanatu na fole o le ngasile le kānesa in general, le Daffodil Day. Tasina mata whail masina nei o le tanga whaatau o pēr o le ngasile kānesa mata le tasista ngā kānesa o le mtua tele lava. Mai mese fo itinaia whaina tele le tū. Al tata mata upula le whiwhinei o te tonu e alanga te tau e fo ila ona le kānesa whai wele mata upula nei o nei masina. O te tonu o te manatu te tau antu e wha manatu atu i le tulanga le tatu ngase nei o le mai nei o le suka o le diabetes sa tatu tapa ia fo se taimi luma la matanga tau sanga o te tonu o tau fo ntu e wha manatu te tonu na o te le mea o tau sila fia il ne ngasi a te tonu mai oe pelava o ia na o ilo uma mea te tonu ai tele fo i mea na e te tue loa nei fo nea fiafi mai fo ina isi me fo na uta wai leo manatu fo i sanga wha i loa tue pia i le malu la tnu le a ne ngasi ua ta tele ma tele na wā o tau whaafafonga i ai ia ma tau wā ai mise lava i tūlanga tū ngā o le ne ngasi pia o i ai le a tonu lava le mea ta le diabetes ia o se tūlanga lea o le e le tino tūlanga fo le ua wha umi ma wha loa pea o na maua lunga le suka i te tonu le tino o na wa iai se me ua wha le tonu i te tonu watu ua le mawhai e le tino o na toe tu mai lalo le suka le mea le level le tauna iai ia o tona e masani ma ngasi nei ia na utu si le fia o le wha i le 5.5 millimoles per liter le normal blood sugar a fua fo i mea o tona e si le fia i me o HbA1c po te taunto lo mana mea pea a le loa ia fesiri me le finei o le tasi o le maka sili nanta ua e loa ele le leo lo suka pe a fai te mai suka man tue te tau ana le vale lua se fulu ma le fase fulu ia o le telo tātou ia o fai mea mai lunga lata se lau mea nai o le fua pita e sili na o na tāua langa o le ata na o lo suka sa iai i le tolu masina ua mawai mea nai sili e o na whaamoimoina le fua na ta o le HbA1c na e tu sili fia pēr o e vai tau fo mai tu le toto ave ai ia o haitu ngā inga, o haitu a inga suka o iai, ia mo tau whaafonga so iai o le type 1 ma le type 2, e lua i tu a inga. Type 1, ia, e maua tele i whanawiti, taimi whanau mai ei, o maua tamai ti lea tūlanga, ona tūlanga ua iesi mea whale tuntaimi na i maitanga tinaan, whapenaan, tu mo le tamiti, ua lema whai ilona tō tonga lea ta o le pancreas, ia po le ate pili le Samoa o le ngona o le totonga na o inaisa o le insulini le mana o mia le suka ia o nai tamaitila na ua le mawhai la tau pancreas ona au mai le polotini le whaapitoa e control le la tau suka ma o la tau whala na o le a soifua ma e whai o la tau tui i leo langa atoa e mana o mia le insulini la le pamu tonu la tu tino o le type 2 e o le vaenga na e ta tele a tātou matua me le torsu futu sanga i runga mai tau mai ua toa tele nisi ua vave maua le ngase lea ua matata le torsu futu ua maua to have ia nisi sama sani feto a maua le lima se furgona se funga i le solo mai la lo tau sanga tanga tau mo le ngasi nei ma o to se au li lingo o le type 2 is a taimi o la tau la ia tu sa ua e ato nu ua e mo ia la sau le insulini ma le pancreas po le ate pili ai amata mai le lava
ele lava le insulin e sau ai fa solo tula in loa ile tulanga ua saua lava ma ua over ha ua le ma faina tu fa ngale tino tulanga tauna e o develop le meta le insulin resistance ia po o te e mai le tino le au ngale insulin i vaenga o cells e tau e naonga ia ma fa pena rolan tu maulunga ma fa nofo ia tu toilunga ma fa ia na fainga pe ona tatu va ia ia ole a tonu le mafua angol nei ngas ia ai o tele ni sio tau mate pe va fai tau ma vai pe ala va pe ia ole pongai tonu ala fa ngas fa pe nei ele suka kusa ngas nge ta o chronic diseases po ia te otstem e tele na mafua mai swingo o tu ainga o langa o tatu Soifua Maloloina ni vai tau ta ulo tu langa le swinga le noinga o sui me tau sami o sui tatu amionga ma tatu me fai ia o sui e foi male moe tau na moe ia mena ta o me tau lifestyle changes le mafua ngase pela suka ia ele tal tuna tu tile fia ele na singa na sila ua matua ita atele le nganga ni le lang ai mese lava la ya tunu utawatia e pe o Samoa ia o lu tau fa pe na fo mani sila wa tele ta tole ye ne o tele o islanders ni o mafati ile nganga ni ona tulanga la pe no fa yatu o suyanga sui me fai o le tu samalaso ia ola tatu se va aila ile tulanga la ile au tele iso atu la type 2 ei mai si meta o subtypes of diabetes isela onai isi vai vanga la to diabetes eta ole pre-diabetes po tangata fo yo taula lata iai wa ina ya unga ma me ilo ai wa o tulanga o to na mai suka me type 2 leta tanoi ia manisi e a faina le suka pe a fai o la o mo mai tanga 89 mo mai tanga ona mo le suka mo lu suka na faina lo pepe faina matina ia e ono a faina mai tanga te mina mena ta o le gestational diabetes ia o telefo la to ne pe pre-diabetes pe gestational diabetes a le fai tete ia e wana vea ma suka ise taimi o luma le o toi mamau a me se ala pe e manisi mau mea le atato o chei sau ta o tulanga le imo o le type 2 o le insulin o le protein fapito la produce mai ele atepili fapena ona faanga yoi le suka i tulanga o mai te tawai e mo le mana mia ina musele e umoletino mai le ao se i tau i vai e matua tau tele le afo le protein factor le ile faangaio i nyon suka ia peita yani ona le fainga tala le wa o le tulanga wa le mafai ia ona tupulo le meta o insulin resistance o ina la le tele ina faina tele ngatele mau ngas le la tatu wo ia ai meta type 1 la to ilalo malto susta sanga am se fa na mala to wa faina la tuna wa le se choice wa ona le time lava la tu puanga na o mawai fa pena ai mana o miele tu e soifua le ia tu la na le insulin ni fai pe time uma ia ola tatu va ia tirila ile type 2 diabetes la fa mai tau le atatu tau sami ia e alu me tau sami tu manava la manava ona fa pela ia ona fata avile manava o pe digest ia pe a fai o me foi o ai masoa ia ile tele masoa e faanga fata vale solo puta ia po le suka fo i la tu lauti po me so mali o malava ia luati tuna ia na le miti ia ele tino mai le puta ia ma vati tonu toto
ia ai whapelo ona saulo ma le insulin, te mea nā wailoa fo i le totonga lea nā ngā le tino lai so ta ia me wailoa lo fo i le totonga lea te pili wa tauna sau ma le insulin i te mina wa le insulin na ofa tasi ma le suka ia ma whapena loa watu le toto i vaenga o mai se tino ona ngalue le insulini e tau mawhai una i la le suka i te tonu o musele e wha ngā ai mo le wha yo ingo le tino i mea umai mana umia. Peta iane, ia e peona o whaatu lamtang e ono le lava le insulini le alu. Ia po le tūlanga na ua develop le resistance po ua te ele tūlanga te o musele sese i le insulini wa iei ona o tūlanga wa iei le tino le nā taimi. I ma whapena e na le alu le leire suka i tonu o musele po le alu wa. Ia ma wha putu ai tonu o le toto. Ia ma wha pena na nofo ala e lunga o le suka i se tūlanga mau lunga malma tau tia. Ua o le tūlanga na e ta o le insulin resistant o le tūlanga ma tau tia e ono o atuai i mea o mai la tatu ta ua steimi la tamai a o le ise e te pela le tūlanga le type 2 na tue te patasi le type 1 pe ono ta ua ia e pei o tamaiti tu samtanga matua tau sami alul me tu sami tol manamba fa pena na fa ta vale ma va e suka ia ma miti ia le tino ia e saule insulini ma le pancreas po le ate pili ele lava ia on fa po le ai fo aseme ia e mana o mela le pamulo ele insulini pe tu ele insulini ina ia fa pena na fa ngae ele tino ele suka tu langala na ele type 1 ala atatu fa nga solo pela i aunga la awa tu sala aunga i ya folele ola atafa ya aunga o tulanga ne mai suka mai tau o le tele o tatu ya ba o tangata uma o me sa o tangata uma ile amatanga me ngas e tele ana e le loa o maua o ngas ai me te tauna e no fota ia pe a fai te manatu tele ia mai te tau tatu manatu bei fateta inga a fai o yaile se mai suka i tono to ainga ile china i tono to ainga e ono mawe on mai suka mai o tua a fai foi o mawe tu langa le o le puta tele nga o la le tino ia e tele ale va no ono mawe o a fai fo na tulanga no ta o pre diabetes pe te mo le maitanga ai te suka ai lunga le suka e te le lava no mo wai o le si tulanga a fa pe te mai i so i le tulanga fo le a fai na so le i mea mi o siama po le pneumonia ia po le mele to fa fonga so ia o le cellulitis po le ona le ta o tele ni si a faina so o mele fa mai ala to le suka ai a faina so o le no winga e te le ale cha le ava no mo o mai suka alan fa pena ono vai lo puinga fa natura fa ngal suka lo a mata ia mana tulanga na tele tau sami me so mali ia po a mesi fo pa over telefon tatu tang fio me ai masoa ia o mela na e ono a mata ilo na e whalongina wa tu le so le whaulata ono bo maulung le suka te vola suka el whaulata fa pena ni fai so le whaulata a fai wo le faina i o mata ia wa a mata na tau le ilo ni mea ma fa aniva ma fa pena na o sia o anta wasa pa o astulanga leanga ona la fo la faina fo le fai ai ma musele mo te ton fai e niva ma fa pena ona le fia ni se te lo taimi mo le tu pata mai tai ia e ona mo ngo fia ngase fo le tu pa le i tu tino fo deo tamai tai e ona wa faina no fia i tūtena sa e ono a whainga o whi mo infection mo wa ngase tele mo siama wa pena. Nisi fo e whalongo ina wa matana maa ini lima ma vai. Lunu e tau mai na ua leo tele leila o whaalongo i vaenga na o tino. Mea la na au e ole isnata
e una tuia lo vai e te le loa, pe te la vese mea te lofta e lo mulmuli whao wa matana pala wa ona le mea, a whaila te tula i so o fo i le tulanga le le whi aulata. Lano inga, e wawe na mangolo tino, ia e te whia inu so, e te whia inu so o la tulanga lea. Ia, o nisi fo, e lusi lato mamafa, wa penana halu lato tino. Ia, ma pe wha iwa fo le tele teima, ti ngana maulunga suka. E leo au ngale tino, ina iwa solo e ala ia. Ia, o na ia aunga ta atele na e no fouta ia, i ngasi nei. Ai pēn o whaatu e le lea no e si le fia tulanga na e tau mai a oe e te lea lo wanoa e maua i ngasi. E whaima e alu vai fo mai. A mese apa ini meu e whaalango ina. Ina ia siake ei oe pe ua e tau la lata i e tulanga lea ma whai mea tau na whai wa ma whai ane siake li toto mai lo ai. Ia, o nai a unga maasani au tau whaafonga iei wa whai nai nisi mai seo soifua. Ia peon o tā ua tulang fo i la veo le vai. Ia, wha te inga po nisi o Samoa, la vea vai ai de lo ane i mea. Ia, wha to ai lo muli wha tamala, to e tili e tual fo mai. Au o wha asola na uli vai, ua o tulanga ua te taun a vese ua pala le a vaanga le tino a tuai na vese, e na whaina umalor tino. Mea la nai ua ina vese a o nisi, ona tulanga ua leanga o matu ya tele se infection por se siama uola ina ona le leanga o lo suka ua iai. O ta ufo tulanga le o le leanga le vai, wha solo tua ina na ono o tua i le tawaso. A leanga foi la o fatunga o ia na ua sila fia le tulanga e te o la va le masini. Po le dialysis pe la on sila fia o la tinga ia so lo i masini. O aso la e whailuta o tonga e tau whaile wha ngā au e whaile tulanga la le wha mal toto pe wha o leanga o fatunga. Ia o teimine, ia lau mwhaile masini te wha pi me lo tino. Ia mwha penana wha mamai lo tino. O nisi a unga leanga te lo ngasi nei. E wha sola na mau rungai lo toto. Langa a whai e wha leanga le suka isi mau mea malo te. E wha leanga fo i mala toto. E wha leanga i mala toto. Na malo, ia pe wha leanga i fo i mala me wha ngā yu ele wha ngā ingo o le ngā o leanga mala ngā o le leo tino. Na toa ele o le ngā o leanga i te tonu a la toto. I mwha pe nai lo na vāpi api a la toto. Le mawhaina me femino ia la toto te mea watu ele le pamu le fatu. Ia ana alu ele lunga le toto. Na ea leina na maua ngofie i tātou le toto maulunga. Ia matau lela a maulunga te whaila lau toto. Ia e una te ua pāse a la toto la i titi lai tono lo whae. Ia na mawele o le stroke. Le utato whaafonga so iai. Pese vai ngolo tino. Ia po le po alawa waunga le stroke la. O iai se taimita tanoa atili le stroke. Ia a leo na. Ia e a whaalai na fo mamaso le fatu. Na e a whaafonga so ia mawa ia isi le heart attack. E o a unga mātu. Ia na e o no ia. Ia o lo o whaanga solo pia ma o lo o teles sisu inga whasaintisi o lo whai nei le tūlanga le no ta ua le suka mua le insulin resistance ia la tau ia mo le type 2 diabetes. Wa iai le so o tanga lo mua ne saintisi e avea ai e ono ma wha ma fua le tele o cancer o lo i nei. E iai le so o tanga taxi o cancers ma mea la ne o suka leanga nei wo o le tulanga o le insulin resistance o lo o iai wha maunga e sanga wha mau ni ele tulanga. Ia, nā o mana o tā wati ia tulanga nā i mo complications po o ngā leanga nā e o le mawhawhole whai ai. Ia, ona o le wha leanga ina o ne ura lai tono le whai ai mas whai sota inga e tauna iai. Ia, e leanga ele e on leanga lau memory. E una wha le tonu lau reasoning i mo o me whai. Ia, leanga o mata, leanga lau fatu, ia, ma fatu ngā o ma mea umana, ona tulanga wha leanga ina o whainga le suka pia o tulanga pia na iai. Ia, tātou ia whai mau e whai tātou siaki le lei,
whaanga solo o e whaitou siaki nā lawa e whaatulanga ina tauno e vai fo mai. O le tela tātou i tolu masina ma o e vai fo mai. Ai ia se mea e te polei, wawe alu, o te whaatali le tolu masina ma velu vai langa i mea ono tula i mai ele ono le se onga tupu, ma te ulia tu sio e siaki, ia e tui le toto e ave siaki no uta ua tulanga le HbA1c. Le leina e malama tulanga na, ai le malama fasile le fomai. Awana na e whaapea, o lai le lei. E te tauana e fasile pula le tulanga le lei, o laua ia te tau, fasile ia malama le lei. Pese le lei tele, pese le lei na theololo, pese le lei e le matuha le lei. Tauna malama le fika le mea na le HbA1c, wa asiaki toto, e siaki e foi, ma le ngā o fo lea, le ngā o le leima, ngā o le leanga le tūra tau tātou o le cholesterol. E siaki umana langa e ofa atasi umama le suka. Ma tilena wha le tonu, e siaki e foi mauto tonga la o lo fatu ngāo, ia wha pēr foi ma le ate, e whai uma siaki na siaki le ngate toto a le whi au walata, e siaki uma, e ono whai foi au siaki wha pitoa. Siaki wha pitoa ia whai wha ata, ma mea na, a mi se whai pēr wa siaki lau wa ai, e whai e fōma i mata, ia pēr whai wha ia pēr wa siaki wha iau au, e wa ai le au podiatrist tūlanga na iau, au po ua e tai o i mea na e leanga so oi, ma wha pēr nāna wha le tonu ia, au nis. Ia, mai se ua i tua ua mele i au, ma tau lia i e mātua i mō mela ni o tingi lima, ma tingi vai. A wa a le leina na tipi tūlanga ia, na oti. E una a whai nai, ia ona mafua, mai leo se e ona uru e siama, wa e wawena uru fia siama i te wheleanga lo suka. Ia mai o tres tūlanga, lo o whai uma tūlanga na pe au e vai ia vai tūlanga lea, ia ma tūlanga e whapipi i me lo fatfata sia ke lo fatu, ia ma me o mana e te tauna whai, alu talanoa i lo fo mai, au lawa te whewhe te talanoa fo mai. O lo fia whaalongo fo mai po la so langona i ei, talanoa i ei, e alua e mauti noa le tūlanga o mai ei, au ole nofongo fia tūlanga le whapolai le lei, fasili, ma malama atiri, a e le manino, ia lo au nōne te fasili mea te au pōnei, ia pe te wala au te fo i a mātou ia, na mawele se awa noa e talata noa i lau mtaupu. Le lei o tonga fiti o le e nevai tau, ia na au tau sila fia fuala au, o le tele o fuala au, i le tau whaelo atu, na au tu le fia o tau suka, e fuala au e inu, e ai inu e tae au, ia pe inu fo ere i ai, e whape nā fo i male fiafi, a whai o whai o tui, ia lona winga, o le tui la lea, tui le insulini, lona winga, ua le la ngā whatia e fuala au, an tau fiafi lalo suka, me la na we o le tui, e te o le tui, ia lona winga, e te le lava noa, e ono tupu oise mea ua le mawarunga, e pa utere, pa utere la leta o le hypoglycemia, ia e whae tetinga tāla aone i tau mamau o marfoma i tūlanga le langa i te ua le whetau i le tauslai nā taim e ono a vea masi tūlanga langa e whailasi mātu ia dangerous tele pe a lolo suka staimi wa e wawean tupuru mea te o pe a lou e whaile hai te whaelwa wa e male hai ma e hai e tua ia a le lou e lou wa tupuru male mea ia ai le ngati na o whainga o waila au lo mo ni vai tau lo tu fatase le si fala au male si fala au ni si ala o fai tui ia man si fala au la o tele ai tunga o tanga faula fa terminei sili e lo fo mai fa manino atili fala au na ia te oe mo lo si la fia ele so na tu o fo ni si fala au ia e fautu ai na fo mai sui le me pa fu tu langa le lo suka ale me ona fa manatu atu e iai la matawhaioi. E ila matawhaioi i tongotinga. E ala lai le lifestyle lena o ta awatu e au la matanga. O au wanga, o lau nofo, o lau ai, o lau moe, o mea umai whai, lena winga ia le lei, man ato atoa le lei, ia hofi lau tau sami. Ia tau sami me aware tele mea ai, i lefa pe wa sa mea ano mea na, ai aware so on tele. Le sa ile ata na ufa atonu na ufa ata tia to ia afa le plate o la plate tu sa pola le size plate a ia afa o fuala au aina mena ia tele
o lesi la kuata, o lesi la afa e vai lua, ia o ngā kuata la ia o mea lelei, a o lesi tū o mea ano. Npa pe nā le fufua ina me tau sami, tal whea ngai mo oe, ia, malau wha amalo stino la, aisa wha amalo stino le li, whai temine i lea ngai le o tau tutusa, e wha moa me whaina ratu whaile mea te ngai ui. Au ne ia, winter ia na nofo e tonu whale. Lai whai sumpa i lea mea, lai e mwhaiwana ki TV, ma lai sa wai sumpa me pa, siri tamaiti e whaale e mea nai mwhaina mata TV, ma whaia oil exercise le whale. E ese mai au ngā luenga masani, e lei ngā luenga masani la fo e te exercise ai te tau ana i se me fole le e sanga sosoani a tili tūlanga mo oila i lau exercise ia toa malelei. Ia, o whaatasi rola le leo me tau sami mlo exercise. Ia, ma lava lau moe pēna o tau. Ia valu tū la e te tau e ana e moe as uma o le leina ma le ato toa me tau lifestyle e tau na iai. Awa lava ne tu sape te whai ngā longa po ia e moe whala i le au. Langa te tau ana ato toa mo le maa losi ato toa tau nei le tino. Langa le ngā le vai na te whalau inga pēle ato toa me nei. E oti atoa e ma te tonu i whesota inga ma mea tau nei le lea whaina e le suka mea na Ia, o la whaisin tātou malaronga. O ia, ona tātou tue. Se e mala ia sanga wha lau tela a tili nisi matoi. Ia, ma tātou tatala tu le leina po oani whesili po ni me fo e fia whesili. Ia, teimi nā e wha so mai loa. Whaftai lava. Malo lava le sau. Noa se o le pesa lea a tāmai lo e sau e se lo fia te le e langa o le pesa ne te manatua i aso la. Ma te o ma siuta ma te tili nā ia pia. Ia ai ma o tuela eva tambai la lo niu ma tata fan bion fa bai le pese ia mena le pese ia a tatum ta o pule fia fola fa o pe ta te talta no atili el tulanga lea ile ngase o le diabetes ia po le suka o taltuna na wa tu fa fonga ma tatu anga ngai pe luma fa we ese fisilia sili mai na le o so sa e pesa ia auto ala fa nga solo pese tala le wat tala tato leina doctor ia o neu tala tato tinu tato leina na wat tala tu mo e tolu fitu tasili mai va tolu pe ai e so fesili ala le ile tato nga se ia pole fa mai fa pena ona tantala no to le sunga ile fo mai ia ole fa mai ole suka ia mavai nga yao na e fa ititi ai mavai nga yao ona e anga I a mesela le tau mafa doctor o tele lo va nga ya fia I tatu le suka ya pe ei foi se va nga te fia malam la mai le o tala le tatu le na mo sau fesili tolu fitu tasili mai vitol alo faftai sau na u fam na tu telefoni vala o mai pe amna miesina fa manga po sau comment fa pa fa o te suka fa nyo fia foi fa fong mele tunu e fa ngo fia ai ona malam la manis ini si fo mele mama la mai ai pena ta o e sunga sau io o le ai se si me o le number one reason na pe le mafo nga tele na lo te mine on le swinga o fainga o tatu me to sami I nei vai tau au ai fa mana to pia ia na o tu si le fia I me tatu no foi Samoa a me sai tu nu ia ai lucky pa tasi se me ai leso wa ai lo I tete no foi ama fanga lunga mai ai wa me yuta mawai ia o mai ala softa ma wole se me ele pope asa o fale ala te ngalue e pe pa lenia pe telefone la ngalue ai le tele sta samina tan tu sa pola le tele o meto sa po le afo le melo le ia e tua nga termina la ngala te malos la tele lo nga yo ia aso nei ia o faingo fiena la tu bakery butchery ia ma me mo pena o mo ngo fie me ma fa pena o na tato no fo pe ma fia e fai pe ai le tu sa manga yo nei tau nei vai tau doctor le tulanga fu le tele na mai tau ina le to telo ilato ele tulanga le o fonga po mata vane fa fonga le tato tinu o le sitanga ta fu le lo sui fa fia le vainga ai nga loio le wa a fia le nga senga sur suka la sa fa maningon fa manino ino vainga le lo sunga foma le ma tau onisi ma e Soifua ma e fa le tunu la tu vai ai a fai o na e Soifua ma o le lo vai
lona winga la okay ai matcha lona e se mai tawina ua fa le tonu lo vai wa mafaina wa tau tango le matcha fa nga wa e alu foi fa tau mata tau ngofie foi nei vai tau ia wa laki foi nei so mo mata tau ngofie fa nga ia mai alu me sui maka ia la ai te le lo mo o le suka ai mai se ala pe fa o stangata pe no fa e yele suka to ainga ia pe te tino fo i se tino la poa e pe no ta ua tele le nga olo iai ia ma mea fa pe na ua tu la so o mai e te tau ana vave na elu so fa lo fo mai wai tele lo po fa le tonu na mea le la va nga ona o la o mo o le suka ele le vave maua ai le matu ya tele wai ma fai ya ona e tang mo tua i tang o fa tonu le lo suka aso ne ma fai e nisi o mawhaina tau o reverse. Whapalangi la o le reverse. Ele o le cure. E mawhaina reverse lo diabetes pe ale le nena whai. Whai whaatonu le i mea umanau whaatifoma e whai. I mo whala au ma waila au nawa wate whai. Po le tui fwoi. Ai ia o le leifo la ma le tau sami ma le nga exercise. Ia ma le malolo. O whaatasi mo la mene, e mawhaina reverse lo na winga, e mawhaina fo i le i me tauna iai. Na e soifua le ala ia mo isi tūlanga lai te tue o lo soifua. Se i vanga nā, wa e tue soli tūla whono fo. Se i vanga nā, wa e tue tango tele. Me le tasi, tango tasi le, tango soolo. Ia, me se ala tūlanga le me tau sami, wha e tete. Whai o me tau sami, o mea inu. Malanga o mea inu si mea whai tūlanga ma tau tia te lewe tau wa tele tua i ngā mea sua malie e maua e tātou i mea inu. Ia, nā au te silifia. E tusa lava po le zero coke, po le diet coke, whaatai. O lau tala sa whai nisi talu e neia. E toa ngā te inuini mena, e mo e leo e se suka. O isi foi vala vaila au nai tona tamu whailo tino tau wa mama e se mlo tino. Ai le ngata ilea, o le ale ave ese ale nau o taste buds, o lo tofo vole me suamalie. La ale ave ese ale na nau o lo tino i mea suamalie. A e a whaitai tai ana halua i mea e le suamalie. Ta tunu mai oi e whaingofia, e mwhaina whai. Ia wau te mol maua tō au foi, ia o te suka. Au te leo te tango ana e suka o hala i mea nasua mali e wou. Alo ma ole matua sua mali, ole matua le leo la o koko o ngā ingu pe a whai. Matua i maa nei a e leai masi whengita, inu ona le kofe ingu o ngā pole alawa le ti. Nā sina susua tu e tau wha manongi e ia na maa nei ala le inu mwhai maasani. Whai a maasani. Ia ona sefe ele o e malmena le overload o le tino suka ala tau mwhailu tino e tau whaatan tonu tu langa le Le wei tavala ua, Doctor? Ia le sao noa. Soifua. Ia, Soifua manuia, Lou Soga. Ole, ngā singa wha awhasiti a wha mo le Lou Soga le fōma. Waha pela le ingoa ta whala au le diabetes ai whawhewhea vai e wai kaini ka kia loi o kaingu vai po le tainga po le vai le whionga le ata wasawea. Ia po o li vai fo ia mai ia Dr. Chen wha pe e kiwa ile i o ta whatunga opo o le afoi, po le diabetes. E mawhaina, le whola tu whala au, e mawhaina na weki ile whainga le ana whamoripori. Ia, o nei aso, ua tele tua i ngā whainga lewa i ese mai whainga wha i lewa i te minei a tele vai mai i ma o ele iloala e tātou le tulanga lea wa tau tele loa i le whainga o ia ngā o vatua i ngā vai ia poame o tu i ai mai mo a tone muli mau mai ia ao langa o mea ia whafo mai o lai whai a mo e peisa i lunga mo mea wha scientisi lana whai test ma mea umana ma whapenana na recommendele whala au ne wha ngai sefe moltino pe a sa o le tause wha o ngā o la ua whau tuanga tangata e sili na awane i mixinga whala au le vati fo mai ia manisi vai langa a tupus wha lawe pe le lei a le leila i le lei ai a ese wha le tonu
ia pe langa ye me ta o interaction e ono fela ai ia vaila au ia vaila au na sa isi me na me la na fai te tinga tai tele le ia le fai mo moles o te fai atu a le ona fai me ia wo ia temine i vaila au ia temine fo fa fo ma e tausi lai me no fai atu le exercise but malau diet malau moi te tonu mai te le toelu nisi mau tupe to fai nisi vai e te matua e Soifua manuia ia ma losi lo tino pe ano fai atu e mawhai na reverse sei lo suka lo diabetes pe alelei mea unga te le tau tango i nisi vai ai o te le recommending ana mix vai mai forma ia manisi vai fa pena okay ai malo alon sai tama fai te tonu ai mawhai ana Facilitate for my in fa penan fa ngas la one ni fe pe tau pois facility for ta vai ni sanga fa ma ma ti vai e monitor for my ale le na felo suka e fe fa tu la lo ni manga lo fa au me ona e ono tu o se temi pe ale le na va ai lo suka me o mana wa ya ai ma lo fa time of city po tali city ja fa tai da vena su ma lo se fa ma lo fa time so lele la alo pel ta tuva awai le ma yal le tal no ningas ngaselanga me tau tia onga tulanga umma pena to mai tau mai le ona tau nei sifsan tau nei ia le tulanga le fa onga na isi mea fai tete le ase senga fo mene ma tatu fo tau la se ma sanye ona i le famele nisi te ia fo ni mai las ala ngai le mfaina femina ona fenumia imene ite ia wisi tulang fa le tono ia o tulanga fo le doctor wa felo sonanga vele o taulasia suka mar koko mawalunga ele nga ise kaulasia te tawana sa al fo ia o le mea moni lava na pe a fua i mea o le peise o umana su fa scientisi mea nei fai ni mea so ona tango pe ni mea na pasi mai se tua o mea la sawa la e fai mai se tunu la i su enga nei fa ma ni tile mea nei ta fea le vaenga le o tulanga le tau mafalo sunga i le ali fo mai so se tangata lava mo le mai suka po le toto mawalunga e ko kikia uma mea inga fa sanga uma fai ora sau nangal va ngale alo sungal foma le leifa fatai ya sau mol fasile le mai tau mai e le fa pe o fa sa ole mele ya control pe no fa tu le plate le ne tu atu le siaso le le plate apa fa mata mai fu le me to sami tulanga na yai le no winga etele e te tango a whatete inga, e te tango at whaspo, e tango at whaspo, ai whaonga, ai leo le so ona whai, e o whala le talo, ma le whai, ma le uwhi, ma mea uma, pateta, e o whala laisa, e ma whai ndau sami, ai tu i lalo wha, tipi lalo ne ia, aua ne iso tango whialanga, o mene o laisa, ma sai mingi whatete inga ma whalau mata, o whili tipi te silinana leanga o le suka, te mini, langa o mea nā le tau whapalangi mo process food, wa umana ta vili wha ia mea, wa vese umana ia mea le lei te tonu e whaanga ai o inga ia digeste mena i tonu. Wa e fo i mea le lei e aunga ia misi mea nai te tonu ota na sai, le taime e whata avile ma digeste tatou ia mea tau sami pia watu i tonu e aunga mo le tino. Ai mai nela mena wa umana na vili. Ia wale to e mea nā la luata tonu miti lo tonu le tino, fai masuka. Pe mena e fai te tingu tai tele mo mea tau sami nā peo na tau e le fa peo fa sa ia matua i e matala e te tau ona ta control le tutuwa ni lalo le tulanga i te tau ona iai mana ia tele o lo tilo le ipupo le plate na la kulunga ka dokta ka makonguanga ka kaunga lui ka ko alanga la le fengol plate ka ko Samoa e pe fo le bo va ai se maunga fu ma le tulanga fu le tele o tatu Samoa fie tele tau sami le melo le miti
ai kaua ku loi kama fo yo fuala au salaki fo al mo kwa le fia ai awane ngalo le ngate lo me nei ni ia la ite le a me la sa mai vegetable o me o vitamini ma minerale o me na e pH ia le level fo me na tonu a o le mata ua ia me na me na te vai le plate e afa e tauna afa plate na ia mo metau mo vegetables me na ia mataulia la au nei si voi toa ngā kuka nei yes ua mix whaatasi mai le stir fry ma mea whapenata te liro fwoi ngō isi mau mea ia ai tatau ana vai me la te lei veggies o kamanga ka unga alua ka ko mana ia toa ngā tau samina lau sunga ile alifoma e pe sa oe lau sau nongar vai ngale pe akukangi o sau le soy sauce al waku marko mako sauce al waku male chili sauce o mix whaakasi ia ngā umangi leo o le ilo pala ku le level fo mai o se lau male lima lau kusno sukaro ele se me mo me na tele na add foi pe flavor ma add taste to the food ai vai ni te o ni me se tang tu i ton fai tau le me na lai me label le e fai mo me na seasoning bo me fa manong ye me ai o son tonga langa isi me le tal fe ngai mo ta se mai le fuala au le toto mo lunga la sunga le fo mai e le sitanga ta o man fa tu langa ina le te me inu le fuala au le toto mo lunga ai ke o ki nga fa fo se le ulu ingo ko mal penetos e se fa ino vai ngai ia le vai o le tinga le ulu e tele mafuanga i le tas o le tinga le ulu le stemi le por toto maurunga la tinga na tango le in penadol ia ele ele lo toto me nai tau tuana e te tau ana inu fala au le taimi te tau nei noi a fai mei al taiao a fiafi a fai mei fa alua leslo nge ta isfulu tula main pele saona a fa tolu leso e valu tula main a fa fai nga taia o na inu fala na me spa tele fala au inu talo sanga le fo mai e mai le prescription e tu si ai e fa a blister pack au fala au a me sa ta tau matua me spa tele fala o tau vai po sa o e po wa inu pele ai a tu nei me na blister packs ia e tae o halu ma tamana o e vete a fiafi va pena o vai le tele fala au e va ai le nga fala nai na te tau nei nuai la nga a suka e me fai nei nu lo fala suka ia pe lua fala suka inu te mar fala to maurunga ia lua ai pe to pe fai fo la ina fala inu mar fala o le cholesterol ia wa lima pe o noi ia pe o mena e to maurunga ma mo fala au e ono tele fala alanga e fuala i le tulanga la i mo mena to maurunga ma suka ma cholesterol e fuala ia ma e tele na tau fai fo mai e fa ngale dose pizza e mawalalo na fetu na ila ia i le tu lunga ma tu lalo mena tau le inu te me tau nei noi e te latu e whailo sia krista i me tuetlo toto nei noa le fo mai fetu na in me tau fai wai le ele lo fo fo mai fetu na pale sa on fai o lo me tau fala ia wa tau wa tulanga le fa mai tau le e awone e tu fanga fala awone avatu fala au lesi tu sape tu sai ngoa te le lope ese malos mena tau na fika e awone yalu le ngoa la tu te le lo ia malolosi fala au tasi fala au e te le ona malosi anga on to nga malosi ia ia pe tasi fala au e te le ngoa mena au te poia fesili ai le fesili le forma fesili le chemist le pharmacy fa mamla mena te le manino tai lo sunga le fo mai ona wa lama fai uli ta taimi e fa tai mo le ta po krambele nei vanga le fiafi ia fa tai fo ile fa ta si mai ui na tele o tutongia be se ia ngaruenga lo fenga i malo sunga ia lo mo la le taimi fa pena ona fa so ai ma so so le ta to tinu ia le to singa Soifua Maloloina ia se atu lo sunga mo fa mai no le ta po krambele fiafi lo fa tai la lo sunga sau mo le ta po krambele fiafi ia ele tua nei tula wa fa i fol mal manuia ni fiafi ia fa malu lua tu fo ia plase tala u sala ia fa paulava tulanga me fa pe nei ia se te mi fo o le este mi osas ia fa manga mali au ona ai
tau tua nā ne ngasngasi awane I avea nda ngasngasi awane I pule ngasngasi a tātou ai au tātou pule ngasngasi wai mawhai na whai o le mea mawhai na whai e te soifua manuia tu salava pe maua fo ma e leo ngasngasi nei wa ai le fo ma I ne whapea na sanga whaawau pea ai ea se me te le manino lau te hawanua mai o le pere drive la watu e mawhai no fsoswani mai a oi ni me wha malama awane I po iai o le fo iai maftanga mai ekalesia e mawhai hon sa whiroa iai ma wha tonu mai ma soswani e tūlanga umalawa le ai whaftai tela ma ne whiawhia manuia ia fofonga uma whamria le tua soifua ia mai manuia